Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaan ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas, apagisuan na sabat dati kotse ni Randolph, edi umawag ni Mrs. Roa ka ni Daniel. Nakaragragsak ni Randolph, edi nakadanundan ka ni Margaret, iti resort da ito'y, iti igid ti baybay. Ngem ti saan na nga mo, nasurutan ida ni Daniel. Ngem kas imbilin ni Mrs. Roa kenkwana, saan ang nagpadlaw. Napaay ti plano ni Randolph, idi umawag ni Mrs. Roa. Kat dinagdag ti balasang ti kaayan-ayat na, nga itulugan da ito'y. Nakapungtot ni Randolph, idi yawag ti may sa tao na, nga adda nakita da ang nagbasak-basak itaglawlaw ti resort. Idi nagkuyog manen, dagiti agayan-ayat anapan iti bodega. Saan da nga mo? Asinurot ida ni Daniel. Kat ita, denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ana pauluan. No Ayat, ti agpanluray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I've loved you for a long nagdakla talaga ti balayo. Nagpintas. Ngam agmay-may sa kamat. Talagang agmay-may sak. Iso nga inawis ka. Tapno adda ka akadwak. Randolph, jak sa magustuhan ti pampanunutam. Agayan ayatan, Margaret. Uray agas sawatan. Ikasarnak pa'y sakbay ti pampanunutam. Itulod na kon. Madamdaman ton. Mangrabiitan to inton madamdama. Ang aginom tapay. Jak kaya ti aginom. Agnerpiusak matan. Jak lakit di umanugot. Awan ti dakas na. Nupadasam, Margaret. Agriring ti cellphone ko. Hello, Banjo. Apay nga inawagan nak. Anyati ko nam. Nakita yun ni Daniel dita nga umar-arubayan. Daniel ko nam? Kasano nasurutan na ta dito eh. Ampuray sana kun nga itulod pa Randolph. Sumurot aklangan ka ni Daniel. Ngum siyak ti kayan ayat mo, Margaret. Madamdaman ton nga agawid ka.
Ni Daniel latan. Ay, agyaman na nasurutan na kami ni Daniel. Diyak lakit di umanugot iti kaya ta mapasamak ni Randolph. Oh, Mami. Margaret, agluluwa ka kay Barakop. Uwan gayab, apay nga itakala. Kunak man no iti bodega lang tinapanan nyo kini Randolph. Inawis nak ni Randolph, ija balay da mami. Nalimad gaya mapinasurot na ka ni Daniel. Gapot at trabaho na dayta. Ngamno di mo magustuhan nga dapat i-card mo. Ikaklangan ni Daniel iti sa bali at trabaho na iti opisina. No saan da kuma pinasurot ka ni Daniel? Ang mga no saanak pa yan nakasangpet. Dapay, ada ka di paskan iti balay da Randolph. Agmay-may sa ija balay da mami. Pilitan na nga ginom iti nasangar. Naimbag tay mawag ti may sa atao na. Kalpasan na. Namuak ti kada ni Daniel. Ginundawayak matan tinagpakada. Anya? Baliwan tayong tulangin ti agsarita inton bigat mami. Sumarag ako ni ti kwarto. Sige, iha. Magkapatanag tayo diyang yung pagka ni Margaret. Anya nga tati panggap ni Randolph iti anak ko. Nalimod gayam, asur-surutan na kami ni Daniel. Bilin la ka din ni Mrs. Roa. Wano, iti kinapintas ni Margaret. Imposible, asaan na makurso na daan. Agaluwad kanyak. Awagak ni Bruno. Pasiim ko dayjay a Daniel. Kasaritak manan ti loko. Lalaki iti lalaki. No anya at talaga ti panggap na iti kaayan ayat ko. Nakaragrag sa tagid in istorya yun. Yung kilata bimsag ka akaslad na nakakigtutam. Daniel, saan mo ka di amadlaw tinangisit ako ti itilikodan ta? Kasla itay pa sursurutan na ta. Nerbiyo sa kabatgayam. Nairan na laeng, nagsasaruno tayo. Daniel. Pagkalma ang tariknam. Awanda ka sa mapasama kanyakan. Nakadlaw kami, Jonah. Mukong daramidak. Inutagtag pa na yun. Dayta. Huh? Kilata pinapagkas na si Try na. Liklikan talangan di traffic. Ang mga uray ni Margaret kadata, Jonah. Inran talakit ni Randolph ti sana nagpadlaw kini Margaret. Siyak lakit ti Tirantana. Iso ka nagsupli. Tayta. Kayan ayat ko ni Margaret. Ngum apay ang masapol. Analimad asursurutan na kami. Araramidik lang ti trabaho, Randolph. Bilin ni Mrs. Rua. Win no kursunadam ti kayan ayat ko. Masapol ka di pagsilusan nak. Awan ka dit pa nagtalik mo, iti kain ayat mo. Naturad ka ama kasinungbat kanyak. Nagdamag ka kanyak.
Ita ka guram ti pa nagsungbat ko. Nagtalag ka kini Margaret ngay ayatem. Sa narumbang agsilos ka, kung pagsilosan niya. Nakarit ka. Nasaysayat no iparupam no anya talaga ti kahit mong ibaga. Ngam dinak mapawilan ang mga ramid iti trabaho. Girl, I need you. I need your love. Dakalaw na ya pagyamanak tanalimad gaya masinursurot nak, Daniel. Saan ka makagura iti aramidak, madam? Pampanunutan ni mami ti pagimbagak. Kat agyamanak tanatulnog ka ang mga aramid iti trabahom. Agyaman ak no kasta. Kinunamot kit din ni Mrs. Roa. Nga ikanak di sa bali at trabaho ti opisina yo. Anya ko mamatitid na trabahom. Ang mga tumadukutan ka lang akanayon anak katugaw iti lamisan kan nakasango iti computer. Sanak nga pilpili. Uray anya ti maipaay at trabaho basta kabalak. Dahita ti dayawag kan ka, Daniel. Napakumbaba ka. Manipod ita, tunggal ada papanan mi ka ni Randolph. Nalimad asurutan na kami. Saan ka ngagpadlaw kan kwa na? Juan, tapno sana madadal di panagkuyog yo. Diyak kahit asyak ti makagapo, no saan ang naragsak ti panagkuyog yo ngagpasyar. Kunaklakit din na makagura ka kanyak, Margaret. Ikarik asaan ton ang maulit. Namindun ngay naramid mo dayta, Randolph. Diyak amo na niya talaga ti panggap mo kanyak. Agayan na yata. No talaga nga ayatan nak. Di mo ko maipilit ti banag adyak kayat. Adapay may sangay bagak. Adoon ay ti trabaho kay Joe Piscina. Kasaritak to ni Mami, nga isuntulangan ti kadwam amang imaton, itinagsugpo na niyo ang negosyo. Siya kung ti makaamoy ti dayjay. Agkuyog talangan no agpasyarta. Ngam no di ka masango, sapay ko matamawatan nak. Uray siya. Ado mo ti negosyo. Ngam uray kasano ti panakakumikom ko. Ikan kalata iti panawan. Saan ko ang magustuhan dito yung mapaspasama? Kasla matap mata ni Margaret kanyak. Dahil talaang napagamuan tamakisina kanyak. Dahil tatisan ang mabalin. Mapilitan ang mga ramid iti ultimatum nukas tati mapasamak. Diyak ipalubos asabali ti pagtungpalan na. Aglalo no dayjay a Daniel. Saan amay salaang a bodyguard ti makaagaw kini Margaret? Plano ngay kan ka kumay ti sabali at trabahom dito opisina, Daniel. Gamga po ta mismo ani Margaret tinangikad ngagtalinaad ka bodyguard na. Okay. Ba nagapakaragsak launay, madam? Basta hawak ka ti kalata pa nagbaliw na. Ang tinapatag, nautob na kasapulan na ka. Ti pagyamadak, awan pa'y matidakas ang napasabak ka na. Agigang agserbi a ka bodyguard na.
Jaki palubos nga dadaga sa mapasamak king kuana, madam. Balaksid iti sweldo. Nakasagana kag supapa. Umdasan ti sweldo. Ma'am, nawanan ni Bagayo. Agsubli ako ni Tayan dagiti security card. Nalpasa na nakapagsarita kami kini Randolph, mami. Ipamaysak langan ti trabaho dito opisina. Da kayon ti makamo iti pagsugpunan nyo ang negosyo. Ingkari na ba't kit di nga isunto ti makamo? Ngam, mabalin ni Daniel ti kumuyog kan kuana no daduma. Awan lakit di ti pakasapulak kan kuana. Nakataltalag kalaunay kini Daniela. Idinto takas taunay aguram iti kankwana. Jack narwam nga damang kuy-kuyog kanyak, mami. Ngam, nautob ko nga amangan no tikinakuspag ko ti mangisagmak kanyak. Nasaya at man, tanapanunot mo dayta, Margaret, iha. Kas lalo mablambis mo ni Margaret, kini Randolph. Napas nagsaunay ti pa nagtrabaho, Jonah. Di mo pa'y nadlaw, ti kadak iti likodam. Madam Margaret, Oh, abay kasla nakigtot ka. ada ka di paarami jo kanyak, madam? Awan, ituloy mo lang tiraramidam. Ada ka di papanan nyo, Ma'am Margaret? Madamdam mo pa'y arumwarak. Kadwain naktuman kit di. Sige, ma'am. Agsubli ako ni ti opisina. Amangan numalipatam ti agmerienda, Jonah. Igatangan man kit di ni Daniel. Oh. Nakamulingling kamatlatan na nang isuro iti panagkitam ka ni Madam Margaret. Kalat nga ron si Mimpat. Anya ayat inpakan mo kini Margaret, Daniel. Nagadobay laeng kunanang ang kagumatang iti merienda, mapanggagit din tanim mabisina kon. Girl, I need you. I need your love. Kunagnod na napatagga papanan nyo, madam. Dito'y matlagam igit ti baybay tumayan nyo. Kaya't ko matagaliwaksay. Mabannog mati utak kan bagi apasig at trabaho latan. Itaman langan na makapasyarak dito higit ti baybay. Nangayad abuyaan ti dilin nagtiinit. Aglalo, nukadwaya kumati kayan ayat yo. Masansan ka di nga agpaspasyar kayo iti kaya nayat mo? Awan pa'y kayan ayat ko, madam. Uray tadudo atamat lang. Margaret, kunamlata kanya ako, han. Oh, lima mismat tanti pulo eh. Ay, mabit lang talak ti jacket ko iti kutsek. Nagdua-dua ak iti tigtig na iti alalaki. Nadlaw ko akit kitaan da kami itay kan Margaret. Jack malat ti turok kon. Kat ado pa'y ti aramida kay Joe opisina inton bigat. Saan ama po kaw iti panunot ko ni Daniel? Nakaragragsakak, kabayatan ti panagpasyar mi iti igit ti baybay. Kasla, agayan ayat kami matan. Ang apiakas to iti marikriknak. Ni Randolph, awawagan nak. Hello? Kunak no awan ti planom amang sumbat iti awag ko. Nagrabi ikan nga'y mawag?
Saan mo samot akayat nga umawag akin ka? Di ka di mailiw ka niya. Gaputan na ragsak ka anak ikuyog kini Daniel ang nagpasyar iti igit ti baybay. Sa bali ti pampanunutam. Awan ti makita ka dakas no nagpakuyog akan ko na nagpasyar iti igit ti baybay. Nukasla agayan ayat kayo. Mabit lang. Nagsinukat kayon samatan ka ni Daniel iti akam iti biyag ko. Sipsiputa mami nagaraw ko. Kayan ayat ka. Malaksid na yung sukat na kon kini Daniel. E dinto asaan ta pa yan nagsina. Diyak kaya't ngagsubang tayo ti cellphone. Rabi ilaw na yan. Maturog akon. Inton bigat talangin ngagsarita. Bye. Naimbag. Nakadanon kami pa iti opisina. Nalukay ka nag-tornilyo nag-iti pilit ti kotse ni Margaret. Natisgrasya kami kumanan. Yan ang panakairan-ranana. Saan ka diyan nagsarita tayo din, Daniel? Randolph? Hindi pa ilang agat atapakin ka. Magustuhan nga inawis na ka ni Margaret nga agpasyar iti baybay? Amok. Noan niya tibilin na. Tungpalak. Ura ibagana nga ayatang? Ken paragsakam? Pilyem kumadag iti bat mo abalikas, Randolph. Noy ayatem ti kain ayat mo. Irispetum kumamat kan agtalag kakin ko na. Saan tan nga aglinno ko pa'y? Maduktalak laang nga ada nalimad ang nagkinaawatan nyo. May saka pa'y. Saan ka kadya makaawat, ha? No adda ka la kuma iti sangok. Ulitak. Kaya't ko adoktalan nyo tipod na akin na tao ni Daniel. Maawatam. Masapul nga adda madoktalak apang dadaal ko kini Daniel. Kat numapanak nakak ngayon inutan amat nagtirik na ni Margaret iti dayjay a Daniel. Day tatisaan ko amay palubos. Payag ang isip ni Margaret. Anya nga tan di mapaspasamak iti anak ko. Kasla tapukod na alubong. Idinto ta dudwa kami matlan iti opisina. Mami, anya ti makunayo ka ni Daniel? Awan ti pagkunagkan ko na. Nasingpat ni Daniel. Nataknang. Amoyo. Makunkonsensyak no malagip ko ti kinabastos ko idikan ko ana. Ngam, sana ka tinutupan. Intulay na tinangaramid iti trabaho na. Gaputa day tatibilin ko kan ko na. Sayang. No nangat nga to kumatinaragpat na nga adal. Anya nga tati kaya't asawa ni Margaret. Ha? Amang ano ni Daniel daytan, Mami? Come in. Ay, madam, ada ko mapapirmaak ka na kayo. Ni John na matgaya. Ito na ang araw natin. Ang araw Italaang manan ang makapasyarak dito'y balayo, Madam Margaret.
nalawa ken nadalimanat. Nabayag kit na Jack na ornos dagiti koleksyon ko naka-display dito'y salas. Kabayatan ti panagururay tayo ti panagsubli ni Daniel. Agsarsarita tapay laeng. Kasla awan ti amok nga istoryaan kada kayo, madam. Mabain kan samat lang, Jonah. Awan ka diti maistorya, may panggap ka ni Daniel? Anya ka diti kayat yung ama-amuan, madam. Nagkaubingan kami kini Daniel. Nasingpat kan manangisagot. Naragsak kayo nga tayo, diubing kayo, anya. Kan idibimaro kan bimalasang kayon. Kanayon kami ngagkuykuyog, madam. Kan adulti mga ipagarup nga gayan ayat kami. Anya? Ang nasingid kami lang nga gayem. Umawawag ni Randolph, mabit lang. Hello, Randolph. Kaya't kung agsarita ta. Napatagti bagak may panggap kini Daniel. Anya ti sasawam? Agdalag kalaunay kinkwana. Jonah, abangan nun Daniel da Giant, inkalukatan ti ruangan. Randolph, saan nga ito ti panagsarita ta? No di mo kaya't akagura ka, kan mapukaw ang mamimpinsan ti panagayat ko kan ka. Saan ka amang padpadakas? Girl, I need you. I need your love. Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Papagayam, di yuliwaya na denggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapauluan. No aya ti ag-annuray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Take your place deep within, forever in my heart. I need your Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos ti panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Sagun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Ti kadakkelan a Philippine Wild Animal at tamaraw, akapada na, itinwang ket masarakan laeng iti isla ti Mindoro. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa bali paya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo.
Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Pinapalabas, inaklon ni Laura ken ni Rosano iti panagsarita da iti cellphone nga iso ti ina ni Brian. Ngam saan nga manugot da itoy iti imbaga ni Rosano nga agkita da. Iti sabali abangir na uray matlaang ni Brian. Ti agnagan iti Bridget akasinarak na iti mall. Ngam saan na ngay nasitgan da itoy gapo taada nakita na asabali alalaki akasarsarita da itoy. Saan na nga rod nga tuloy nga nasitgan. Kabayatan ti panagtugaw da iti kadaratan, kinatawaan mo't lang ni Brian ti kayan ayat na ani Bernadette, tanagaramid iti assignment da itoy. Masuron launay mo't ni Maureen, ta pinilit ni Rosano, amapanda iti pagpipiknikan da Bernadette kan Mrs. Salva. Dandanimot na sukalan ni Laura nga ada sa bali a babae iti biyag ni Brian nga anak na. Kat ita kagayam adto yan tituloy ti nobela ana paulwan. Suga ti puso. Mas ka na mapanagnak na iti anak mo. Awagak manen ni Laura. Oh. Masapol nga isot ti mga ibaga amis mo iti daytoy. Rosano, abay manan. Saan ka kumakayata kasarita ta mga numaamwan ni Maureen da ito eh? Masapol nga agsarita ta. Ladingitek. Adalas kan nga ilawlawag mo, Laura. Anya talaga ti panggap mo. Saan ko amaawatan ti bagbagam? Ngamtap numalpasan. Umanugot ako nga agsarita ta. Tapno adda pamalpalat patam no anya ti kayat ko apagsaritaan ta. Ibagakin ka, anamwakon ti palimod mo. Dami lagayam ni Norman karag ti negosyo. Anya ti problema iti dayta, Rosano. Dakas ka di nga agnegosyo ak. Laura. Oh, apay asan ka makatimag? Ure anda bukod ko ang negosyo. Awan ti makitak adagas na ti panag-invest ko iti korporasyon yo. Talaga sa balikan. Adun tinagbaliwam. Kas kumaitian niya. Karbangak ti mang sumbat iti amin nga ibagam kanyak. Uray sanak nga inawagan. Inkadang ko nga agsarita ta, Rosano. Kapot ada na patag-apagsaritaan ta. Nasaysaya at nagkita tantulangan. Sige, bye. Adun tinagpaliwan ni Laura. Saanan, aday di kaayan-ayat ko. Brian, itay ka kadipay dita. Nangag talaga tinagsaritaan may kanya Rosano. Ni Sir Rosanon sa mati kinasarita yo iti cellphone nyo. Wen, dakkel timbaot ko apuunan. Kinapudno na. Siyak ti simukat iti nag-resign a direktor iti korporasyon. Dayta ti rinanta ki Manila. No kasta, nagkita kayon iti ama ni Bernadette. Agam-ammo kayo kadi asigot. Nabayagan nga gamam mo kami. Sigod abak nang da. Ngam nabakbak nang kayon samat. Gapo ka ni Robert. Ngam, saan ko apagpanakkel ti kinabak nang atinawid ko iti daydi dadim? Ni Lolo,
Sige, mami. Mapanakon. Ang mga urayan na kon ni Iman. Sana ngagbidot. Ni Alipio Rayay. Kamakamat kumangam nakasangatan. Anya ti kahit sa unday ito eh. Amam muna ti aking balay di dayta. Mamangan no babaw nandan. Wino amangan, tasabali ti pagturungan na. Ang mga no napanangayo iti kakaykaywan. Attorney Flores. Brian. Balayo ka di dayta. Saan nyo pa igayam nga mo? Papanan nyo ka di, attorney. Mapanag ti balay dator ni De La Cruz. Impahigid ko lang ti kutsik. Tada nasabat ko itay atrak. Itay pa yung urayag ni Daddy. Awan matlang. Napanan na nga ta. Inawag ka kiti cellphone na nga masaan na sumungsungbat. Ni manlangan Miles tawagak. Ay sunti umay dito ay akaduami nga aginom. Uri nga yabak ni Daddy, saan mo't nga ta nga aginom? At tapay kat nadlaw ko. Kursunada ng san ni Miles. Naglalukot na amuan na anakisinan ni Miles, di kadandanan na di. Oh, ayan na nga tan. Kasla mas daaw kalaw na yabalayan. Anya kuma no balay da Brian da jay adda iti tuk-tuk ti bantay. Saan lang nga day tati na talak? Nakitag pa inalipyo yay. Pagkat katawaan na kadi. Di mo ibaga nga apo ko ni Alipio da jay Brian. Adayo mo't kid di panunotag day tabalayan. Talaga nga adayo mapasamak dayta. Kasano kuma anaki asawa iti Amerikano day jay ababay. Kasla din nakapapati ng agpaiso. Ala, san mula kuman ng ibagbagakin ni Bernadette? Pambarak kumangamin ang mga rami diti dayta. Amumatan nga aging gaita. Agpungtot ni Maureen no may palagip kenkwana ni Laura. Inulit mo mananday din aramin mo, Maureen. Apay aya magusgusto am tuminom di balay. Nagado awaram. Dad, saan kayo nagungat? Nagbayag kayo matngamin. Saan nyo nakamakam ni Miles? Dua kayo ang naginom di balay? Nagbayag ngayon oray kayo. Di pa'y sinong batan na kiti awag ko. Anya pa'y, inayaba ako ni Miles. Adang ang minapataga nagsaritaan mi kinator ni De La Cruz. Nagsayang, Dad. Na, Nagpintas kumagong daway yon. Amo ka, kurso na tayo ni Miles. nuinawagan na kumaytayagin ninom kayo. Pinanawak ti padak nga bugado asugador. Uragi mata nga kumabay iti pulutan nyo. Ay, ang katawa iti
Ah, Diya mo na niya, klase ti katao da ito. Kasla pa ng lais kada gayon. na, Talaga mayat pa ilaing tirik na yun. Oray no lumakay kayon. Ay, agpagatang kayo man nga ron itilitsyon, napulutan tayo. di mo tumanan mayawid ti bagim. Madamdaman tundan. Amoy adang amin imawag kini Miles si tay. Doktor samad day dya kinasarita na. Anya. Amok. Dumtang to ti panawon ang madoktalan ni Brian nga gayan ayat kaming idika ni Rosano. Dakla problema. No madoktalan damaw rin kan Mrs. Salva. Asyak ti ina ni Brian. Kan ad-adda kabutang ko. No. Anyan to nga tati aramidan ni Brian. Nagbaliwan ti anak ko. Tsak amo no anyan to ti aramidan na. Kadwak ko man ni iman nga imay dito'y balayo, Bernadette. Ngam, mabain ka no. Naimbagtasan mo napilit ni Emma na kimuyugan ka. Ang mga no may ramraman ka akagura da mami kan lola. Apay, Bata pobreta. Sanda kaya makigaya magkadamayan kan Eman. no nakurapay ak gayam akas kadakwada. Sandak lakit di akayat parakin ka. Patan ni lola. Sanda ko man ang makatagari. Sa nga ilim magkayam ni Brian, Bernadette. Naimbag amalam yo, Mrs. Salva. Na formal una iti awag mo kanyak. Lola Leona, kunamlatan. Ala, jak mo tin malagip timang pameriendakan ka, Brian. Sige, agsarsarita kayo pailangan kini Lola. Agpaisaganak iti merienda. Nairanapay nga da ni Brian asimang patana partak ni Maureen. Minaybayam ko malatangaminan ni Jebalayda. Saan kay kumana tagari, mama? Ang mga nusiririing pay ni Maureen. Masaktan lakit di. Mangag na ti pagpagayo. Ang mga numaistorya ni Brian iti inana. Ni Bernadette ad-ada may babain. Saan mo't nga ta, mama? Di pulos at nakam ti asawam. Ala, isardeng tayo na ito eh. Ang mga numangag da Bernadette kan Maureen ti pagsinsinong batang tayo. Naimbaglangan ta nagpakada kitayan, mami. Kasjay gayam tilangan ni Tita Maureen na mabartak. Saan mula ko man nga inistorya kanyak? Kababain ka ni Bernadette. Nadlaw ko nga rod anabainan. Uwan gayam. Nakitak ni Atty. Flores di tababa itay. Naistorya kanyak ni Lolom. Nakita na kano. Gamsanda nagsarita. Saan nagayam nga amo abalay tayo daytoy? Saan damot ngamin nga am-amo? Dumtang to tinan-anay at tiyempo, Brian. Ni Bernadette, mami. Siririing palagayam. Sumurak ako niti kwarto. Taijay ko akasarita. Sige. Naimbaglangan. Ta saan ang nagdamag ni Atty. Flores ka ni Brian? Anyan to nga tati aramidan damaw rin ka ni Mrs. Salva. Inton maamuan daan ni Atty. Flores tinangahinti iti nagdiswan ti negosyo.
Addan ko nga iti da ito'y restaurant ti pagkitaan ta Rosano. Takayat ko asiguraduan asaan amakadanon ka ni Maureen da ito'y panagkita ta. Kaslasan natin maang tilangan ni Laura. Ad-adda pa mintas ti panagkita. Manganta ka di pa, isakbay nga agsarita ta? Amangan no mabising ka. Rosano, sakbay nga ituloy mo ti agdamag kanyak. Kayat ko pagsaritan ta ti may panggap iti paktorya. Naita ka diting ka po na akayat mo nga agsarita ta. Nakabakbak nang kayo. Apay asaan kayo amaasyan kadagiti trabahadoryo? Nabayagan na problema na ito, Laura. Ti amok, naurnosan engineer manahan na iti abanag. Siya ka mismo tinakisarita kadagiti trabahador idi. Diyak mo no agsasao ka iti pudno no agululbud ka. Naamuak ka dagiti daddong maa direktor nga adu ti pabor kadakwada amapat gantikid daw dagiti trabahador. Amok na ita. Amom gayam, ngam apayasan ka nga gunay. Aging ka di ita, tengal pailaang ni mamang mo amin na pangadang mo. Kinapudno na. Kaya't ni mamaagatangan amin ang ngistak iti paktorya. Day tatisan ko nga ipalubos. Masapul nga adda aramidam, Rosano. Bayam, baliwan tayo tumanantag sa sarita. Agpaayabag iti meeting. Nasaysayat pa'y, Rosano. Nalpasa kon. Sikamat tiyag saon. Mangrabi ita pa'y. Ado ti kayat ko adamagan. No may panggap ka na Brian ken Bernadette. No mabalin ko malaang. Jack o manugot. Ngam, napatag kanyak ti pagragsakan ti anak ko. Nagrabi ka na si Mang Petrosano? Imaw ka kiti opisina yung itay kat kuna ni Ardi pasado alas 6 idi pinmanaw ka. Adda napatagat tawa kinasaritak. Ha? Napataga tao? Amom ana duma-duma at tao ti kasarsaritak may papanti ti negosyo. Awan ti masangkon. Ngam na masulisog kay ti sabali a babay. Masapol na napimpintas ngam siya. Kan, uray saan ko nga ibalikas. Maawata mon ti kayat ko asawan. Awan panawin ko kadagita abanag mo rin. Ngam mo na lakumahan nakipagkita ka ni Laura. Nakaserseryoso tilang ang Bernadette. Oray saan kang umisam. Napintas ka lata. Agyamanag. Amom na niya ti problemak. Ni Mami. Awan ti limlimot ko may panggap kan kwa na. Patpat na ka ni Mami. Kasta talaga siguro dagiti babaknang. Umapapalagkan ka. Nagasat ka, Brian. Kas kumakin ni Tita Laura ni Mami. Dumtong to ti panawan. Agbalin to amamin ni Mami. Mabayag pa'y dayta. Agadal ta pa'y. Uy, ni Bridget. Ni Bridget? Sumarsarunukin kwa na ni Derek. Tsaka mo napod no tempulong ni Derek kanyak. Imawag namin ni Dirabi. Nagsarsarita kayo gayam kini Derek. Hindi lang, Rabi. Nadlaw ko na bartag. Adan sa pag-imimunan na. Siyak nga ta, ti pag-imunan na.
Itay pahingagur urayak dito ilabi ti hotel. Saan matlangan armoire iti kwarto na ni Mr. Almaria. Nagadon ti dimtang ag-chicken. Turista nga tarag ito Mabitlang. Kasla malasin ko dagiti daduma. Ni Maorin. Niya nga dati bagana. Hello. Hello, Dad. Sa di na kayo nyo? Kadwak ni Miles dito balay. Amang ano, ada may pautang nyo kanya. Lading itag, saan kayo amasango? Ururay ti klientik diti hotel dagiti nakay kamangam. O sige, kastan, bye. No kwarta lang ti masapol day Jaya Miles. Bayamon. Nalipatag kayong kimbaga kini Maureen dagiti dimtang ag-check-in. Amungatan ni Leonardo Retoy. Dayayan ni Mr. Almaria. Kunam nga ta, ajak maamuan, Rosano. Apay nga inlimid mo kanya nga may dagiti direktor kat nagmi-meeting kayo. Lading itak, Mama. Desisyon da ito iti sibu mo kay board. Nabayagan na ti a problema iti faktorya. Kat masapol arisutan. Anya? Panawanen tapno mapatgan tikid daw iti trabador ang maingato ti sweldo na. Saan amabalin? Saan tayo abukod ang negosyo na ito'y, Mama? Saan kayon asumupyat? Ang mga nusukatandak a presidente ti korporasyon. Anya tinaduktalan ni Rosano may papan kini Laura? Papagayam, padaanan nyo titunggal pa sa tinobela na Pauluan. Sugal, ti puso. Nobela kani sursurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bakya, naramid bari po di kayo ti lanuti en kayo ti sandal ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo ti social networks ken gagayam akapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyadas segon daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawayam mapan makisarsarita kariti gagayam ore ag merienda kayo laeng. Mayon is the most beautiful mountain. Saan ang makasideg iti kapin? Oh my God! Kuha kay Dan! Makasin! Di na pagaramitan ni Tinagas! Bakit na? Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y ang panawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka anating ka. Itilak
Sid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, nagkakaribuso dagiti tao iti simbaan ang nakabunyagan niya anghelo. Gapo tanapaltugan ti Bisi Mayor. Kinamat na Matyas kan Miguel tinakamotorsiklo agan man. Idi masit ganda. Pinaltugan ni Matyas ngem saan anapuntaan. Nakigtot ti ganman. Iso adi na nakontrol ti manibela kat na disgrasya. Iti sa balya bangir nakapungtot ti mayor ini maamuan na ngay matindar ni Chloe iti bunyag ang nakapasamakan ti krimen. Kat ita adtoy ti tuloy ti nobela ana paulwan. Naitalimang agura. Apay pinalubusam tiya nagtangim matindar iti bunyag. Kasano no nairamraman na napaltugan iti panakapaltog ni Bese. Jakmat kaya tapalubusan idihani. Gamamamatan ti kinatangkan ti ulo di anak mo. Sana may sursuro. Ha, sumangbad lang tay kakitipagnak man na. Placido, adan tilugan ti anak ta. Ison di nagsardang iti arubayan. Aguray ka man, makabiro kay Chloe. Semperkwensa, di mo padpadasan adangran ti anak ta, Placido. Tanumintras asinaktam, siyak ti makalaban mo. Ano? Iso nagbali na natangkan ti olo ti anak mo. Gapoy ti panangis ispal mo king kuwana. Ha, padua panggil. Papa, Mama, agap-apa kayo kani? Ay, kuha, iha. Ay na, kaskay man na ubingan ako nak. Mabit lang, tama pa nakagpatimplay tinakalamlamis sa Diyos. Tauminom tayo. Tabarang masabsaban ti pudot ti ulo nyo. Anya, kayat mulat ta asaktan ti anak ta, Placido. Rumuharak manlangan. Amangan nudyak magapagtripal. Dan dagiti inawagak a pulis nga may mangbantay iti lalaki anang paltog kini Vice Mayor. No saan mi kumakinamat itay kinitatang, sigurado ang nakalibas. Kan imbag ta saan anapuntaan tigan man iti panangipaspasarak ni tatang anang paltog kin ko ana. Iti kasta, di kam ko man nagproblema ita. Miguel, baraw. Apay tatang? Dito'y matgayam ng ospital tinangitarayan damot ko ni Bisi Mayor. Anya, sa di nung nga rin kwarto ti ayan na, tatang. Inakman mo't kitaan. Iti room 54 ka now. Ngam bantay sarado na iti pulis na naggapu iti provincial command. Mayat no addan dagiti mang bambantay kinkwa nga pulis, tatang. Uray ti ganman ngayon taray tayo dito ospital. Bantay sarado mo't dagiti pulis. Sa pala kumaa, ka makalasat nga agpadpada da Bisi Mayor kan tiganman. Agkararag tayo kinahapon, Diyos, tatang. Baring no maispalda mo't lang kan patay.
Awan gayam. Imawag ka niya kita ni Sebio. Panyatimbaga na. Nalpas ka din ti padaya. Gapo iti napasamag. Basit lang ang tinapanaan ng anak iti resepsyon tatang. Nag-aawid na ka no. Gapo iti nalaos abuteng da. Dabalayan ka nagiti kakadwa tayo. Itay kanumat ng kapangandan. Nag-aawid na kanumat ni Jack Kimigaw tatang. Ala, nasayat mat no nag-aawid dan. Wen tatang, katore da tayo. Agawid tayo tumaten. Sikapay lang ti agawid. Ta makipagbantayak mat kanibise. Unang adamot ti pamilyanan amang bambantay tatang. Kanada pa nagiti pulis. Impamatmat ni bise ti kinasayat na kanatayaw. Itatakasapulan na ti panarabay. Masapol nga agsakripisyo tayo mag. Wen nga ro tatang. No isuti ko na yo. Agbati ka pa ilang ron. Sikapay lang ti agawid iji kimigaw. Wah, rugrugya kon ti agrambak. Iti pan nakapaltog ni Bisi. Sapay la kumata sana na makalasa di pan nakapaltog na. Naimbaga damag tinakadanon ka niya adi pala nagsubli po na. Mayor. Abay, kanya ti damag takas taunay daras mo kay masidag. Damanan good news, Mayor. Kanya man na itadamag. Natay ka din ti Bisi, Mayor. Isu ka di tinangig mo iti radyong ipadamag mo kanyak. Ay, saan, Mayor? Pato apangis. Kanya karuday itadamag akong nam. Ay, nadisgrasya ka no ti gunman. Gapo iti panangkamat dala kay Matias kan Miguel, Mayor. Adda ita ito ospital aban bantayan dagiti pulis. Ano niya? Dahil dati ko naman napinto sa damag burog ha? Uwan, Mayor. Ta sigurado ano makalasat dahi agan man. Kat ikan tahanalakit diti mastermind. Sulbog Oops. Aping adinanog dak, Mayor. Apay, amom ka din wasino ti mastermind ni karkararag mo may booking? Asino, Mayor? Siyak dinang tangdam iti pimaltog kini Bisi, Mayor. Mayor. Kunak madking gaydi nga daramidik nga dang kontra iti dayay Bisi, Mayor. Ha? Sorry, Mayor. Kunak lano saan ada kayo tinanggapan tibilin amang patay kini Vice Mayor, Mayor. Delikado ak no makalasat dayjagan man. Isungay kerwar di lugan na mapantay di hideout. Tagplano tayo kadagiti kakadwa tayo. Nuan niya tinasayaat ang maaramid. Apay asiksikat ti simbang part, Miguel. Gaputan nagbati pa lang ni tatang di ospital, nanang. Kaya't nakano pa lang ti makipagbantay kinibise. Anya? Ay, sus. Nasa isayaat ko man no simbang patmatan. Ang mga nusurutan dagiti managdakdakas ni Bise kat ituloy da apatayan. Mabuting da nga tamot din namang surot kin ko na di ospital, nanang. Tanakabantay mo din nagiti pulis. Kan ingatanga kiti silpon ni tatang. Tapno makapagtinawag kami. Amo na nga rin nga usaran, Barak. Sinurusurwak, nanang. May samot lang ti pindutan na no daw mawag. Ay, Kurt,
Igatangan nagtumot ta sursuruan nagtumag. O sige, nanang. Bayan nyo. Igatangan kay tumot iti silpon nyo. Uray day tay nalakalaan barawk. Win, nanang. Kat mayat nga agpaiso, no ada silpon tayo amin. Agulimak kayo. Agulimak. Tada na parag unay nga ibaga kada tayo ni Mayor. Dakal di problema. Isungay may kami kan burog. Tapno makapagblano tayo na anya tinasaya at karamidan tayo. Anya ti marikot yung Mayor. Tipan na kay taray di ospital, titinangdanak ka ng paltog kinigonigondo. Anya, da kayo ti mastermind, Mayor. Wan! Siya tinang mandar apatayin dati si Mayor. Ngamdak sang gasa, tay ti panang kamat na matyas kan Miguel, iti day jay agan man. Na disgrasya, isungayin panday di ospital. Nasaysaad ko man, ano na tayo, Mayor? Awan ko mati problema, nunatay. Tirikat na si Bibiyag. Anyaro, ti kaya di wa mapasamak, Mayor. Kaya't ko asak baing agsubli ti puot ni Pugot. Mauluyan na namatay. Mapan kayo di ospital kat agpamarang kayo a doktor. Ganda kayo mat adaldoma. Siputan nyo, noan niya dagiti sumarunod to ang mapasamak. Mama, napananda borogkin ni Papa. Diyak mo, tadi damat imbaga no sa dino ti papananday tay rimwarda. Napanda nga tayo di ospital anang itarayanda kini busy. Panagkunakat adayo asarungkaran ni Papam, ti bisi. Tadi damatan agkat kadwa. Iti ospital nga ayan ni busy. Kati sumot lagayam tinangitarayanda itigan man na disgrasya, Mama. Delikado lang ta ni busy na makaputik kriminal. Kuna ni Papam nga doon tinakabantay a pulis kadakwa ng agpatpada iha. Isuasan nga tamatan nga agpagad ni Bisi. No apaman na makapuutigan man. Sino nga tati mastermind, Mama? Awan ti makaamo iha. Takunada nga adu dagiti kakunkontra ni Bisi. Kaya tamamuan ti asawa ken ti anak ko siya ti mastermind. Di ba nakapaltog ni Bise, Burog? Isuak kaemem ti bibig mo. Nalawag? Ay, uwan, Mayor. Sabay lang kumatag baligi dagiti imbaunta ama pa ni ospital amang uloy kinibugod. Tanon nakapuot. Pilitan lakit di apagpudnuan dagiti pulis. Madadalakit di tinapintas a reputasyon nyo kadagiti tattao, Mayor. No agkutak ti hard killer ada kayo ti mastermind ti panakapaltog ni Bisi. Nukas na bilang di mapasama kawan sa baling aking basol no sana na Miguel ken Maldias. Tay suda tinang kamat kinipugot. Talaga si itlat tayo dalan nyo dagijay adwa, Mayor. Ngamaddan to aldaw na kaniyak dagijay adwa, Burog. Ibagayo lang, Mayor. Ing kami ano penan akas laog sa dagijay adwa. Saan baya panawan? Ngem numapunuan ako ni tiar aramiden da. Amangan nusyak tupay na mismo timang tonton kadakwada.
Kumusta nga tan ni Bisi? No amok la kumamot ti ag cellphone kat awagag ko man ni abalayan babaen iti cellphone ti anak ko. Agri-ring to'y naka-charge a cellphone ni Miguel. Ay, Miguel! Miguel Baraw, kada umawawag iti cellphone mo. Agri-ring! Wala nang. O sige, may kusong batan. Hello? Kunak no nagriro akitayan iti number a pininpindaw. Di mo mo't nasumpatan adagos ti awag ko baraw. Naka-charge ngamin to yung cellphone ko itay tatang. Sa ada kita itiruar. Iso adjak na sungbatan na dagos ti awag yo. Apay ngayon mawag kayo. Mangyag ka man iti pagsukatak dito yung ospital baraw tanay. Nang dudan si baraw. Sanak pa ngamin na nagdigaw sa tawan mo't pagsukatak. Wen tatang, mangyagak iti arwatan nyo. Angam kumusta ni Besi? Kuna ti doktor, a critical pa lang ti kasasaad na. Oo na yun. Katingarod ganman, kumusta mo ten? Kuna ti doktor na, ang nalasat na ti critical na kasasaad na. Kat mabalen nga yaman nga oras, makapuutan. Napintas day ta adamag tatang. Tano makapuot. Sigurado apagdamagan mo ten dagiti pulis. No asino tinang mandar ken kuana apatayon na ti Bisi. Apay adi kay matal na. Kas kaila di makaanak apusa. Sumarting ka burog tamang ano disnugan ka. Badandana ka ngarod. Anya. Ne, itaman pa ilang amang ko kada kayo. Amadanagan kayo, Mayor. Amangan no makapuot ni Pugot. Ket may bagana kadagiti pulis asyak ti mastermind iti pan nakapaltog ni Gunigundo. Mayor. Saan kay ko mga agbalin a nervyoso? No adda ko man naamuan dagiti pulis iti dayay apugot. Ket adda ko mamutten imay a pulis dito yung mansyon. Sa bagay, pudno mat kiti ako naam. Sino mo dahil ting umawa? Timay sa kadagiti imbaon tayo ospital to yung mawaawag burog. Adala ka din na patang ibagana kada kayo, Mayor. Aguli magkatasubanak. Hello! Kumusta kayon kadagiti kakadwam dito ospital? Adya, naingat ti siguridad ni Bogot? Wah, dua panggis. Ikarigatan nyo ti makastrag idayan na. Adya, huli teman. Nakapuutan ni Pugot? Wah, sana mabalin. No kasapulan apatayin nyo agraman dagiti pulis abantay. Haramitin nyo. Tapno mapatayo lang ti target nyo. Mama? Papanan man na ni Papa? Diyan ka mo iha, tagdardaras mo tarimuar. Di na matimbaga no sa dino ti papanan na. Nyamatan ni Papa. Ibaga na kumamot no sa dino ti papanan na. Tanong di tayo mapasangpat. Amo tayo kumatipang birukan tayo kankwana. Day tangarot ti Jack magustuhan laramid na iha. Tanong nakalagip a pumanaw latan na di na ibaga no sa dino ti papanan na. Ang mga no napanmat kiti di hospital, anak kay tarayan da busy kantigan man. Anya nga to na mapanak mati jay mama? Anya? Ay saan iha? Di ka mapmapan. Saan mo mata sigurado no ijay tinapanan ni Papam?
Urayasan nga dyan na pa ni Papa. Okay lang, Mama. Tamapan kumat kita. No niya ti kasasaad ni Bise. Dito'y kalatan balay, iha. Saan ka na arumwar? Nagbayagan ni Miguel. Makadigdigo sa kaon. Awan mo't pagsukatak. Ay, inak man pala kitaan tigan man iti silid nga yan na. Turay ta amamudak mo ng iti pulis amang bambantay kan kuana. Ha? Nagpipinal to dito ospital. Ha? Agtatarayan na iti tao. Delikado. Ada nakastrag nga agpatay. Inak aglingag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti kadakkelan a game preserve ken wildlife sanctuary dito Pilipinas ket Masarakan iti Kalawit Island probinsya ti Palawan. Reso ti kalawaan na paset ti daga kadagiti amin a probinsya.